Kada si u situaciji da ne želiš da te neko prekida, bilo da si na poslu, spavaš ili jednostavno nisi raspoložen za razgovor, Focus Mode je pravo rešenje. Koncentriši se na posao, budi produktivniji bez da propustiš važne pozive ili notifikacije. Glavna prednost ove funkcije jeste to što možeš isfiltrirati notifikacije koje su bitne od onih koji su manje bitne. Sada ću objasniti šta to znači i kako se to radi. Na poslu si, radiš nešto važno, ali očekuješ i važan poziv ili mail. Focus Mode ti dozvoljava da zabraniš svim ostalim kontaktima, osim onoga koga očekuješ, da te prekidaju. Također, možeš zabraniti notifikacije svim aplikacijama osim maila. I što je najbolje, sve se podešava u nekoliko klikova. Uđi u podešavanja, zatim pronađi opciju Focus. Ovdje imaš nekoliko režima. Mi ćemo se sada fokusirati na ovu prvu, zabrana ometanja. Sada, prvo možemo da dozvolimo ili zabranimo obaveštenje od osoba koje želimo da čujemo, odnosno od onih koje ne želimo. Zavisi kojih ima više. I recimo, da očekujemo važan poziv od, na primjer, Joker mobila. Označit ćemo dozvoli obaveštenja od, klikni na dodaj, nađemo Joker mobil i označimo. Sada imamo u telefonski pozivi da biramo da li da dozvolimo pozive od dozvoljenih osoba, kao što smo malo pre dodali Joker mobil, ili od kontakata koje smo ranije dodali u omiljene. Ili od svih kontakata iz imenika, odnosno da niko ko nam nije u imeniku ne može da nas dobije u tom momentu. Izaberi samo dozvoljene osobe i skroz dole je jedna veoma korisna opcija, a to je da ukoliko vas neko bude zvao 2 puta u roku od 3 minuta, drugi poziv neće biti utišan, što je veoma važno za hitne slučajeve. Pored kontakata, drugo na redu su nam aplikacije. Sve je skoro identično kao i sa kontaktima, birate da li da dozvolite ili da zabranite, izaberete aplikacije koje želite da dodate na spisak i tako nećete propustiti nijedno važno obaveštenje, dok će nebitne stvari biti utišane. Možeš čak birati i početne ekrane, što je po meni manje bitno i nema neku preteranu funkciju, pa ćemo to preskočiti. I na kraju, kada sve to podesiš, Focus Mode možeš uključiti ručno iz kontrol centra, a također možeš podesiti da se uključi i isključi u određeno vreme. Na primjer, u vreme spavanja. Ne želiš da ti iko uznemirava, osim bliskih prijatelja ili porodice. Uključuješ u raspored vreme od do i kojim danima to želiš. I to je to. Podesio si sve što je potrebno za miran san. Dole imaš još nekoliko modova koje možeš prilagoditi svojim potrebama. Na primjer, u vreme posla podesiš željene parametre i vreme kada želiš da se uključi. Ili za lično vreme, kada ne želiš da ti ko uznemirava. Istražuj i siguran sam da će ti ova funkcija na iPhone-u mnogo značiti. A ako želiš da sačuvaš bateriju na svom iPhone-u, pogledaj video koji će se sada pojaviti ovdje sa strane. Nadam se da ti je ovaj video bio koristan, ne zaboravi like i pretplati se na naš kanal za još ovakvih videa. Hvala vam na gledanju i vidimo se drugi put. Ćao!